Sanibona. Ngelilanga ke ngake ngafonelwa omunye ubaba owumfundisi engibikela ukuthi ulahlekelwe izinto zakhe zasesontweni izinto lezi ze-sound amasaphu ufa noma izipika lezi ezinkulu izipika lezi ezincane ama-tweeter ama-microphone ama-mixer ama-equalizer izintamba ama-extension izinto nje ayeyibeke egarage ukuthi nje kwafika nje umuntu afike ngabe wayilayisha noma amaphara afike ayithatha hamba nazo kodwa wabona nje ngakusasa ukuthi ayi kungena abafana labantshontsha yonke lento le. So angicele kathi imkhona zamakhona nikuzwayo anongibekisela bakithi ngihlupheke kakhulu inhliziyo yami nje ibhlungu ngezinto zasesontweni. Hayi bese ngithinteka ke nami ngithi ngizoke ngizama ukumcingisa ubaba ngibona ukuthi akukho nesingakuthola. Hayi ngibekise kwangithatha mhlawumbe 3 weeks ngizama nje ukutrace ngicinga lezi zinto ekalo baba ukuthi zikuphi ngibekisa kwaze wathi nje ngeviki lesithathu kwaba khona iphara elingitshelayo ukuthi hayi wena malume lento oyicingayo isendaweni ukuthi yantshontsho sibanibani wayidayisela usibanibani njengama lezi impahla lezi nje zikomunye umalume osenqutshini kanje bese ngithi ke mina hayi ngizoke ngiyabonga mfana wami ngizozama ukukufihla ke ngatshela umuntu ngicinga ke inamba lompemu ngicinga ngize ngiyithole bese ngiyamfonela bafo hamba kanjani athi hayi siyaphila ngithi hayi wendoda isinyathela amasimba abantwana manje nanti icala impela lingena wena wathenga izinto kanje ezintshontshiwe engama sound system nezipika lezo zinto lezo ziyakhuluma manje sefuna kayibuyele emuva hayi bese ethi ke lona hayi ngiyakuzwa ndonga kodwa nje ngiyacela mfowethu ulale phezulu kwami ngibona ukuthi lezi zinto singenza kanjani kodwa zona chaza ikhona cela nje ungawu involve amaphoyisa la mina ngizobuyisela yonke lento le uyithatha uyibuyisele lapha khona ngithwale nje mfowethu hayi bese ngithi hayi kulungile nginevena ngithi mina bese ngiyambuza ukuthi uzoyikwazi umqasha imoto ize ngapha noma ngize neveni lami uzoqasha mina bese ethi hawu ndonga imali ayikho ongcono ngokufanele lo petrol omncane lapha evenini hayi bese ngivuma hayi mangifika lapha yakuyi ayikho nemali lathi uzongifakela yona okwamanje uzobuya nginikeze ngilayishe impahla vele phela impahla ekamfundisi yabona umuntu ofuneka kube khona akukhiphayo umfundisi hayi ngishaya ke imoto ke nginyuke ke ngize ngiyofika emzini kamfundisi lapha ngaphesheya lapha yabo njengoba ngikhomba kanjena nje kule yamizi leya engaphesheya enibukayo la umfundisi akhona hayi bese ke ngiyilayisha ke ngingene kulomuzi kamfundisi kuyakhuphukela sengimfonelile ngithi umfundisi ngambuza ukuthi ukuphi wathi ukhona ekhaya ngase ngithi hayi ngiza lapho umfundisi wasethi hayi kukhona umkhondo ozwayo ndonga bakithi ukhona nokutholayo ngithi hayi mfundisi ngiza lapho sizokhuluma mase ngifikile ukuthi umkhondo uhamba kanjani athi hayi ngulindile hayi mangiqhamuka ngempela nangu ngihlele egcekeni nje evrandi la bese ngiza ke ngikhuphuka kuyanyukela izihuhuluza impela imoto ngize ngiyoma phezulu ke bese ngiyifulathelisa kanje bese ngehla sengivula icanopy bese ngivula ne-tailgate bese ngithi ke hayi awuzobuka la mfundisi wathwala izandla ekhanda lokho nje hawu kanti unjani Jesu kanti uyaphila ni Jesu hawu kanti uNkulunkulu unjani bakithi kanti uyasebenza nemfihlakalweni uNkulunkulu awu cha nginganaki nje sizehlise ngibona ukuthi ujabule ngimbona ukuthi over excited ngoba wawumbona ukuthi indlela ajabule ngayo sefana nomuntu ekade segive uphile ukuthi ikhona into angaphinda ayithole efana nalezi impahla zakhe ayisikhiphe vela phuthuma ispeaker esincane sifishane nje engathi sine bluetooth yayibona izo speaker lezo ezikwazi ukudlala nje nasefonini avela khiphe sona aqale ngaso isixhume bese ke ekhuluma ngespeaker lapha uyesabeka Jesu wena Jesu dalo ngekho kube khona wena uNkulunkulu wawukhona emandulo nansi imisebenzi yakho Nkosi siyayibonga Nkosi wena Nkosi hawu ngaqale ngamangala nanga umfundisi sithandaza ngasaqedi ukhuluma ngale microphone kuduma ihosha khala ihosha nje ubuyibona intaba lapha la ngithi hawu nanga umfundisi cha ngibekezele nje ngimlinde bese ethi hayi ngilinda ndodana angijike lapha eTuck Shop abese ngicabanga ukuthi uyosha ucashback umfundisi phela indawo yo cashback le tolo zabantu zokufika bayosha ucashback hayi ngihlale lapha esitulweni sadehleli kuso ahambe ka nyanya nanga umfundisi ebuye ulengise nje uthula ithe Coca-Cola kanje ayaza afika ukuthi qinsi phambi kwami umama wakwakhe lapho aphume namaglass ne-tray asithelele siphuze nomfundisi siphuze athi umfundisi hayi ngibongile ke ndonga ngibongele bakithi uNkulunkulu nje akwandisele ngiyabonga kakhulu hawu bese ngimangala nje mina ukuthi
asacabanga nje umfundisi noma petrol wemoto ke noma enye into nje. Hawu ngithule ngithi nanga umfundisi hayi ngibekezele nje ngimlinde hayi ngibona ukuthi hayi ayikho into engizoyithola la angivalelisi hayi mfundisi siyobonana ke hayi kwande ndonga bakithi kwande hayi ngibuye ngitshela ukuthi mhlasimbe ngoba kwakula komhla ka18 19 shuthi ngimbambe kabi nomfundisi kungaholiwe ake ngimlinde mhlawumbe sozothinta nebandla ake ngimlinde 2021 22 23 kuze koshaya umhla ka30 shaya umhla ka1 kuthi inyaka kuphele kanjalo. Hayi ngize ngimyeke nje angivele ngiphume kuye ngoba sengijwayele vele mina lento yokuthi mangisiza umuntu angacabangi nokuthi kufanele nje kube khona into encane umuntu akubonga ngayo nje. Hayi ngingamnaki nje. Kuzobe angithi ngilapha erenke ke ngoba ngange lokhu ngumuntu obhizi isikhathi ngithothi ngise rank ngizosuka khona sengiyothatha istaff kanjalo ngoba ngange neveni bengakalintshontshe. So ngihleli lapha ebhenchini ke nangeqhamuka umfundisi ukhuluma no rank manager khona hawu ndonga ngajabula ngaze ngafica nawe sifuna ukwenza inkonzo la mabe nake ke abantu lapha station lapha kwa B rank kulezi moto ezithekwini kwa long distance apha kunendawo yana njengathi ithe kuba phezulu yamakutshukutshu lapho nje eMapakistan lapha phezulu nje ingathi kuyistage anyana nje acela ubamba inkonzo lapha urank manager lo avumeke ayibambe inkonzo lapha ngibaxoxeleke abantu mina ngithi nembona nje umfundisi nje obela ngalezi ipika khuluma zatholwa yimi sezalahleka ngabe lenkonzo azoyenza la ayikho awushaya umthandazo banikele nje abathi ngiyababuka banikele aqeda apha ngene emotweni yakhe futhi ahambe ngimbuke nje umfundisi unjani hayi ngiphinde ngihlangana naye la emakhaya ngimqonde ngawo kodwa mfundisi unesibindi ngempela sokuthi kuyentweni engake ngakwenza lona enzima kangaka ngiyiqhatha nabantu ngiphuca abantu impahla sebeyithengile ngiyidalela izitha ngento engesiyona ubona ukuthi nje mfundisi ngangifanele uthula ithawe Coca-Cola nje mina kuphela nje awucabanga lutho lunye hayi ndonga kuyohlangana khululeka nje uyobona ngami zidlule izinsuku zidlule kuthi nje ngenina nganakile nje umfundisi ngimfice khona lapha nje ngamfice station lapha station nje nangeqhamuka umfundisi uxolo ndonga bambe inqulu lapha ekhipha wallet akhiphe nje ikhulu lamarandi u100 rand anginikeza wona bese ethi hayi ndonga kade walokhu ukhala ngithi angwesula inyembezi ngana 100 rand wakho vele ngawuthatha nje ngabonga ngishona ukuthi ke mina qali akuyona into entsha ukuthi umuntu umsize ubaba la samtholela amathayi kakandakanda awu4 wangasinika lutho wazasinika 200 rand nakhona sengimumba lo 200 ngakhipha ingane mina lapha emfuleni zimuka namanzi abazali bangithembisa izulu nomhlaba kwathiwa nje uzobona sifuna ukwenzela iparty sifuna ukwenzela u1 no2 no3 sifuna lutho kwaphela kanjalo nje ngisho isikole nje ukuthi singibize ngime phambili nje ku-assembly sithi nje batabami ake nimshayele ihlombe elikhulu nangu malume noma nangu baba ukhiphe abafundi bemuka namanzi emotweni eyayifaka umfana wayedakiwe kukhalelo hlombe lezingane laleyo uthoba ngisho umoya wami nje kuthi wa ihlombe bese ngivalelisa sengihamba kwaphela kanjalo. So angisaqali angisethuki ukuthi ma umuntu umsizile abone ukuthi 200 rand amathaya u4 ka20000 abone umfundisi sound system leyana eyayibiza leya imali eyayibiza abone ukuthi ngifanele u2 liter wecoke no 100 rand nakhona sengimumba aqala ukuthi mina ngikhipha izingane emfuleni abazali ngibasave emncwabeni yamabhokisi ngibakhiphe endlekweni zamabhokisi nezimbuzi namathende nokufelwa nje kubhlungu njalo angidikibale yabo angidikibale. So ngiyijwayele mina le nto le ukuthi ma uthi umuntu umsizile makasizakala umuntu bese yaqhasha. So nomfundisi lo wangine u100 ngimbuyisela sound system yakhe yonke ngemoto yami ngesikhathi sami ngopetrol wami ngamafoni ami ngihambe ngifona ngitracer wabona ukuthi ngifanele mina yini u2 liter weCoca-Cola. So angithuki bafuthi ngiyanixoxela nje igameko ngegameko zami ngiphila la emhlabeni ngisiza abantu abangenadanki.